second time le mia ba mia second time no o jaga jaga no ke tamo ni main tamo issue no tui ko abo home department ni under ba venue ba je jaga khaima no kintu tini samane topic se the implementation of tripartite accord the direct funding peparo abo kabang ma saya oi abo no bhai khai ga abo da agti khai mane chanai aron tin concentrate khai ga বিভিন্ন issue ko sabai kuno abo no main tai election ro tai village committee ro election tamong liya ai code ro onani ko the funding bhai khai nai na tai ni land allotment ro ADCO je power to mane abo executive ongnai de abo da kiti ongho ne chung pressurize ri ka abo ro ain go to ba ongnai onani ne na mis eke misra ko saw tabok bra sawai no bofur khai nai to na hime able chung wo bra hi mane ba chung do nara ko se khaba central government ba state government go se khaba timely nara khai lai di chung jate chini murji ong yate thang ya ong mani laba ma holai nai nang chung yate thang nai nong khai ba ko bang nai nai endra bu muchung haite ma thang lai nai nang abute ro kise sarai ga che Hai badi saklai lai nai kuthar ke